ตุนจุมาชวนKhawvela a ber kaite chanchin kan ngai thain kan thlir ho don ani Khawvela kong te ber korseting ti chu kong ti te na nia tight lacing ti po in an soi thin bok 16th century tangkhan French Revolution lo thlengin an mang na sa thin leya taksa hrisel na a khoi poi thei wangin an mang du talo tial ani keti jung korset khwin tia an hriat lar ta ki Khawvela kong te berania keti jungi kong hi in chi som panga lekania apian sol wang ni lovin kumsom ni panga chung korset a shen wang ania heti kong ti te thi atum sa reng ani ai bol don le kholum lu tuk lai chawin korset chu phela abak zunga chuan a hreng reng zel thin fa pathum ania apasal chu bopa ania orthopedic surgeon ani kumsang khaza kwa somnga pakwa ani nei di khan avoi khatna tan korset a hrenga chuti lai chuan kumsom ni pani mi le kalani ethi hi mantio North Carolina mania apasal orthopedic surgeon bopa chuan akong ti te thian a hrisel na ngong lem lawa x-ray te la a korset hren khan a hnung jang ru avong thazok ative tlatani Khawvela aquarium lianber Giorgio aquarium hi Khawvela aquarium lianber ania he aquarium a hian 2 million gallons pariat point panga lai oma tui chung nung cha po ngoi khat sing ni lai omin chung te chu chi hrang species zanga lai an ni Giorgio aquarium hi Asia khumol pui pon lama aquarium omzinga sangalian si khoina chuna nia US le he aquarium hian Great Hammerhead sak an khoi bika Khawvela hian ran nung chi khat manta race khoina aquarium pali cho oma chungzinga chun Giorgio aquarium hi atel ve nge nge ni randung hi galleries hrang panga ada an ni hloma chung gallery te chu Giorgio Explorer Tropical Diver Cold Water Quest le River Scout ten ni Ocean Voyager bika hi chuan fit za la ya thui taneloma world's second largest window anti hialani he aquarium hi kumsang ni panga a hon na ni tangkhan Khawvela aquarium lianber tin an soini Georgia Tech and Georgia State University Atlanta le University of Georgia Athens ran nung humhal big endangered species ben himnan education le research program kaltangin e aquarium en kolna hi an puizel pokani Khawvela fanga ber Fyodor Vasiliev chu soya Russia omania lo nei mi ni anupui masaber chu Khawvela fanga ber record sel tu nia fa somruk pakwa lai a hring to ni a fa te zing a chuan phir set som parukan oma pathum phir chi set sarin oboka pali phir chi set li anom bokani kum sangkha zasari somni pangale sangkha zasari somruk panga inkara a hrin vek an nia anzawain somruk pakuan ni a fa te zinga somruk pasari chu andam chuaka ama Vasily fa po hian anupui panina nen fa som pariat an neya an fa te zinga hian phir setruk an oma pathum phir set ni anom bok nupui dang te nena an fa nen fa somriat pasari lai an ni Vasily fa fanga zia chanchin hi Guinness Book of World Record a po da lan nani Khawvela health chuak tu zinga no pangber som paruko upa Australian schoolgirl sailor Jessica Watson ni chuan kilometer sing thum sang riat lai thui ni zan hi som chung zin a hun a man nuwa dam takin Sydney a thleng le ta ni yet longin a zina azin chung hian chocolate bars zanga som sari paruk lai a ei mana kichon world record a puitu omlo le cholova Khawvela health chuak tu zinga no pangber ni na chel tu alo ni ta ni thasari chung za chu tu ma mulo ang deuh thokania voile khata mishing mel ri le engkim kamule thutsu amak tu leni tin Watson is reporter hashil ama a hethila Guinness World Record sel tu chu Australian mi tho Jesse Martin ania kumsanga zakwa somko khan kumsom pare to upa ania hi Khawvela health chu kum khani Jessica Watson hi me ni som pariat sanga zakwa somko pathum khan alo pianga Australian sailor hani kumsom paruk mi lekani in Southern Hemisphere lamatangin Khawvela health chu kani October ni som pariat
sang ni pakua khan sini chua sanin notice lam mapana tichuan Atlantic Ocean le Indian Ocean apaltlang main Pacific Ocean a equator paltlang phei ta zel mai ni me ni som panga sang ni soma Sydney athling le ta a hi akum som pasari na tur thil thlen ma ni thum la om lai takani athil ti turu takawangin watsani chu sang ni som pakhat young Australian of the year yesoyania akum le luka po the Order of Australia medal hlan ani tuna hian buderim Queensland na akhosa ve ta zelani Khawvela sawatlok sangber Rappel's vulture hi Rappel's griffon vulture tipo in ansoya mulian tak ni in Central Africa Sahel region a ommania tuna hian tiang mu hi singthum velan oma masa chena than tlak chama wangle sai ngau ruk mang hovin tura an hrai thina wangin an tlem ta tial reng ani hetiang mu hi Rappel's griffin vulture Rappel's vulture ti te in an soiboka Rappel's vulture ti ming hi 19th century vela German explorer zoologist le collector nikobok Edward Rappela choimoina na phua ania Rappel's vulture hi Khawvela sawatlok sang berangai ania an thria thaisina athlo sanzong record altitude level chu pitching thum sang sari lai ani hetiang mu hi lian tak mai ania mu pa ngai ne na khai khin phei chuan an lian lor lakani apuitling chu centimeter somriat panga tanga centimeter za pathum lain an sei theya an thapo fit sari tanga fit ria ta sei nin kg point pali tanga kg kuwa rit ten ni thin anu le pa hi anin ang le bokani Rappel's vulture te hi ahu hawa omchi bu chep chi nia an tronero afum deuh thung an thlo chak zong chu darkar khata kilometer somthum panga nia ma se ni khata darkar rukatanga darkar sari chung ni tin an thlok thin chuti ni chuan an bu tanga chazongin kilometer za somnga vela hla an thlok thlengzi a thin tinani Rappel's vulture te hi atlang puin meter sang ruklaya sanga an thlok ber thina hetiang sawa te hian an taksa a protein chikhat oxygen ang deu hemoglobin alpha sub unit an paya hewang hian nek na tlem na mun sang tak borok panna apo oxygen an kham khop an nei reng thei tinani tun mindset engine mang thlona abidjan god di ivor chung zona thlokin November ni somni pakua sanga zakwa somsari pathum khan meter singkhat sangkhat zathum lai sanga Rappel's vulture pakhat lo thlok chu asulum toni maktak main an lian hlena a muhuai berero an ni bi khau lo ni an ai lian zok lapet face vulture an ti chu muhuai berni in an soi kumsang hazakwa somriat pariata International Union for Conservation of Nature in achut danin Rappel's vulture hi an claim threnga hetiang mu hi kumsang ni pasari tangkhan IUCN Red Lisa near threat end in anda kumsang ni som pani khan humhalbik endangered status da ani